Hey guys, it's me, Dodong Dave, and welcome to a new episode of Dodong Dave! We've all had our fair share of failed relationships, so daghan gid nato diri nakasuway na nga nagmaoy. So for today, we'll be talking about the 6 types of maoy. Number 1, the drunk crybaby. Mo ni siya katong bag-o ra gyud gibuwagan nga natagbaw pag yun og tiyabaw. Nya para mawa ang iyang kasakit, iya na lang gilumos iyang kaugalingon sa beer ug alcohol. Ano yung ako gibiyahan? Bro, sakto na. Daghan pa kayong lain. Daghan pa kayong isda sa dagat. Daghan pa lang yung isda sa dagat. Ano siya man ang isda para nako? Mao lagi. Pero unsaon ta man, man naman. Move on na lang jud ka. Ina ko. Yan ako muhilak. Sakto na to. I deserve better. More jud, you deserve better. Ha? Murag daghan gyud ta nakasuwayan ni no. Number 2, the sexy beast. Hashtag Project Palami, hashtag fitness goals, hashtag who you program. Nice. Ako dito yung Bisaya nga na eh. Number 3, the soul searcher. Mo din ni siya katong natagbaw og book og mga plane tickets. Labi na katong mga promo fare, iyan ang gibuhat para in search for himself or herself kay para lagi malimtan si ex. Bay, manglarga ka ta. Travel goals ba? Sige, okay ra ko. Asam ta? Ganang ka mga tutag Canada? Sige, kay para makatilaw na dyan kong isno. Ano si Ishno? Isno ba? Okay lang isno. Kanang tugnaw, bitaw kanang, ha? Tugnaw ay! Nag-isno man siguro. Ah, snow. Gigi, ugma, ato na ta Canada ha. The next day. Asa naman Canada, ani ba? Asa naman isno? Actually, nanata, welcome to Canada Drive. Canada Drive, Bisaya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Canada! Travel goals now, pulubi later. Number 4, the quiet one. Mo ni siya katong pawala-wala lang, as if lang nga okay na, pero deep inside, sa iyahang mind, nagsakit pa dito. I like me better when I'm with you. I'm here without you, baby, but you're still on my mind. Last na lang ba ha? All of me loves all of you. Love your curves and all your edges. Oh, won't you stay with me? Bugo ka! Piste, hindi naman ko affected. Okay naman ko. Lagi. Okay na lagay ka. Number 5, the player. Mo ni siya katong tao nga kusog kayo manggamit og laing tao aron lang malimtan kuno si ex. Pero at the end of the day, si ex ra gyapon ang nasa huna-huna.
Unya, nalimtan jud nimo? Number 6, the hangry war freak. Hungry plus angry. Mo ni siya katong si eating his feelings out. Nga natagbaw na lang yung hab-hab sa tanang pagkaon niya makitan. Mosad ni siya katong kusog kay magpadungog DX sa mga social media sites. Facebook, Twitter, Instagram, kana tanan, naadhiya tanan gubat. La. Saan din mo post? Ha? Post na sinibuang eh. Ako pa mo sa'yo. Buang ka, di mahala ka. Why don't you build a bridge and get over yourself? What? And that's it for our list. Di good lali magmaoy, pero kita magitanan mo agyana because that's just a part of life. Nya, which type of maoy are you? Nagmaoy pa ba ka? Masig okay na ka? Please like and share this video with your friends. Nya, tag your friends ka mga nagmaoy pa. Or maskin good ka tong mga okay na. Anyways, I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Dodong signing out. See ya! Muna yung tawag na batong ropes. Arms by mong rope and then... Okay? Coach, patulan niyo eh. Paringan niya. Di ba giingnan di ka pagdaog gloves? Isulo ba yung gloves ko? Ano ka mag-dog gloves? Yung gloves, uy, bogo.